Buskangni TTADC Chongbari Notye 25 Nutan Bazar Malbasa constituency wo Themrungni Boyartung Flajagui Te Wanalai Mungbangui Notongo IPFT Dol ni Khafurnai Shalnei Ulo Shal Bangui Notongkha Khorang nei Katal Khafurnai Rock joining Ritongo Thanai 2021 TTADC Chongbari wo 25 Nutan Bazar Malbasa constituency ni result rock tongmani omohai Tripuri State Party 13,855 vote money apply money BJP 12,728 vote money second higher tong money take Kasha Fishing CPIM man money 4,798 vote IPFT man money 1,270 vote take Congress Manka 943 vote Farshalo 25 Nutan Bazar Malbasa constituency ni andaro Bruce settlement Kasmai Kami Walk Katal IPFT Habanok Songzajaka Party ni Adong Te Tongnai Khafurnai Rokni Fine Manjagmawo IPFT ni candidate Pranab Tripura Party ni Habanok no Songchai Rikha Pandawo Khafurnai Rok Poito Khlai Shakha Bustang ni Chongbari wo IPFT Kaham result Khlainai Hinai Like Tongthongmani Bisingtei Sumtini Khasmai Parawo Kaisa sini ketal, patut piskuman bising tike, semua sini saputar obai, koma lama salah ha. Ampun new patut bis open kema jawab hai sopai ha. Sini pahar purni, sauramur pur division ni unit presiden ata kulindro, tai oro bo khas me parani presiden jang sini ata, tai sini assistant secretary central committee ni promojoy diang, tai sini oro IWF tini Brunei President tini IB bahkan sini ata tongo tai rojoto sini Assistant Secretary Vice President sojoto tongai robai baha sumtini camping khlai dur to dur buklai nai tai bo part office klung bising tei brogano kogriha agam dino IPFT no bo khas mai parani hoite lead khe hoine nei tai da borok mario buru kuplai khene kogri mongoi ang sak byakti Bureau Report Tripuri Khorang Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam pyogoi rizakha. Boni ni kumangka kumlung wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo. Phaditham mai hostel tongoi chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bising ti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok duk number